Izraelski dron Hermes 900. Mogli ste ga po prvi put vidjeti u sastavu Vojske Srbije na paradi koja je nedavno održana. Evo, ovoga puta ga vidimo sa sve krilima. Raspon krila je nekih 15 metara, dužina samog drona je nekih 8,3 metra. Ovdje pozadi ima Rotaxov motor 916 od nekih 200 konja, turboelesni, tako da eto, to su neke osnovne karakteristike. Već ste čuli, može maksimalno leteti nekih 36 sati u vazduhu, može se koristiti za izviđačke, bombarderske, razne misije, MTOW ili ti maximum take-off weight ima negde oko 1200 kg. Težina samog drona je negde oko tone, znači može poneti oko 300 kg nekih bojevih raketa, tako da eto ljudi, neki, što se kaže, osnovni info o ovom dronu. Pa predstavljen je još davne 2010. tako da nije ovo sad ništa specijalno novo, ali ovo je u Vojsci Srbije. Tako da, eto, ovog puta možemo da ga vidimo u svom punom sjaju sa krilima i, što se kaže, izbliza. Naravno, posada ovog drona je na zemlji, dvočlana, u komandnoj stanici, tako da ovdje dole elektronika i sve ono što treba, sistemi navođenja. Da kažemo, možda malo bolja priča od CH-9-5, koji je do nedavno bio naš najveći dron, ali tu su negdje s karakteristikama, sve to, da kažemo, vrlo slično. Eto ljudi, toliko o Hermesu 900 koji je odnedavno u sastavu Vojske Srbije. Hvala ljudi na gledanju i nadam se da vam se Hermes lično ovako dopada. Pišite naravno u komentarima šta vi mislite, koje rakete bi mogao da nosi, kako bi mi mogli da upotrebimo i sve ostalo što mislite o ovom dronu. Pozdrav ljudi, čao! Talk about quiet.